जिंदाबाद Dr. Turam Aste Padinang Mo. Dr. Turam Aste Padinang Mo. Dr. Sarsing Intigathar Jindabad. जिंदाबाद Dr. Sarsing Intigathar Jindabad. जिंदाबाद Dr. Sarsing Intigathar Jindabad. जिंदाबाद Dr. Sarsing Intigathar Aste Padinang Mo. Dr. Sarsing Intigathar Aste Padinang Mo. पढ़ना Dr. Turam Jindabad. Dr. Turam Jindabad. जिंदाबाद Dr. Turam Jindabad. जिंदाबाद Dr. Turam Aste Padinang Mo. पढ़ना Dr. Turam Aste Padinang Mo. पढ़ना Dr. Turam Jindabad. जिंदाबाद Dr. Sarsing Intigathar Jindabad. जिंदाबाद Dr. Sarsing Intigathar Jindabad. जिंदाबाद Dr. Sarsing Intigathar Padinang Mo. Dr. Turam Jindabad. जिंदाबाद Dr. Turam Jindabad. जिंदाबाद Dr. Turam Jindabad. जिंदाबाद Dr. Turam Aste Padinang Mo. पढ़ना Dr. Turam Aste Padinang Mo. पढ़ना Dr. Turam Jindabad. Dr. Sarsing Intigathar Jindabad. जिंदाबाद Dr. Sarsing Intigathar Jindabad. जिंदाबाद Dr. Turam Jindabad. जिंदाबाद Dr. Turam Aste Padinang Mo. पढ़ना Dr. Turam Aste Padinang Mo. पढ़ना All Assam Karbi Youth and Student Union long live. All Assam Karbi Youth and Student Union long live. All Assam Karbi Youth and Student Union long live. Dr. Turam Jindabad. Dr. Turam Jindabad. Dr. Turam Jindabad. Pacarul kata oleh Panta. Itu tu, aku kapon, man ke dua ke hai, Dr. Turam ke hai sambil itu malam nangle, etlo, nasi kata oke, rakyat tu masa mita nganghoi dong, kami fancy nak jadi rilo, ada cheer tu, itu tu, kalau tawar ke dua tu sambil cheer long ini ya tamen. Pini itu kacisik po natin All Assam Karbi Youth and Student Union pen kepatir pipon Karbi Welfare Autonomous Council Victory Celebration and Felicitation Program along man ke doa ke hai Dr. Tuliram ke hai lapen ke ilitum Karbi Welfare Autonomous Council Asir Dr. Sarsing Intigathar ke hai ilitum malam cita untuk elok asih ilitum pinila sa program itum ceng polonang nasa program mesenpen meetpen in samjitpen bicara di panselang ke hai All Assam Karbi Youth and Student Union along amai pu Chandra Singh Rong pia pansila sa mai pangmi pansinilhi pensioning riglo. Pero no, kung bangke hai. Ini tung Karbenglong Autonomous Council arta proxy ke rapok lengi getlo. Tapi Bharat Swadhin ke long ningkan proxy ke ram nerket leng etlo. Ta Karbenglong tapi dia mahasiswa tan kedo agar biakum. Ini tung pini ning kace parong long. Pini ini tung kace parong kalong. Kace hok long. Komat ajoy nilo. Ini tung kacing hon Karbenglong Autonomous Council ACEM Lapen Rongkhang STLSC long MLA ini tung akhe pinpo man ke te parti sir
Dr. Tuliram Ronghang ajok si pinilitung district healthcare rong kedua kan dia tung pinilitung cihok iklong rong kasi ilitung labang soni pangcim siapa batai sikap dok beta sarapan ancapen manping tipik sina turun sa kasi ilitung pini kalco amin nini unam pen pati hekpen cari ponje pangkor ikpo kasi ilitung kalco amin bang dengit pitona hakopit ilitung masarta Guwahati orang sok ipian sige bang, litung district healthcare rong kedua kar dia tumakhan kacing hon pen, dak kaprek ahawal kaprek kalong ripenta doik lo, lasi kapco main litung kedeng pon aja semet pang kelake, kar BP se quarter long kace top close number 3.6 implementation mate, kar B Welfare Autonomous Council lain litung kelong lok aja ini, pini bangkar victory celebration ko, mate Vijoy Divas ko, ihai arami, pason sila itong kachehok, kacheparo ka arami lo, ulit malong ichi edat, awede na po sila itong pini alira long do pik ketek lo si kami ini kaya rong pik lo, kali makalang na to, ini karong pik lo ki, kasi nason ini karong kilong lake, badua jo ini takali, lake note itu makheyang kong, karbiang lo makarbiapan kali, north east long kedua karbiapan. Karbidang te karbipo alam pen sekali akam pen beklema bangko alam dike baduda kali lo ilitung kacing hon senior Dr. Tuliram Ronghang sir alam lia leadership pen si ilitung clause number 3.6 ta implement lo lapen on hetong that Assam Legislative Assembly long tanah ilitung thek iklong lo kacing sia farman bang hokar di MLA kang ni dulong ko mata join lo Dr. Tuliram Ronghang sara join lo. Ni lan to kali alang ni assembly long kami dulpen alang ni karbian lampen sistem ke deng do. Ipia lampen sistem ke deng do. La peneli tum karbia anglong tirthia dang ni tepi ko sistem karbia farman ke karbian long sok lo nasi karbian long ni tum long dia farman sistem empre ka farman sistem ase cepat dulu. Antin ke tepi ke join ni absona bangku nok be itu malong situ lo, nasi alang ithan nilitum thangat tapi pasir mobes kami district healthcare akar biahin pen, lapen orasan kar biju dan student junior ahin pen nilitum isi kacing hona sing bonason pen karbi poho epak, lapen coy pre epak, lapen mire thong pen manting equality sir. Badai siasa kita pen dicari pixena. Dengan cara kentong pinan ko ini tunte di arong pi kali makalan. Tapi lakukan wali ko. Secretary. Apa yang halam mirip không kan asal kan nanti no. Lapen ini tong kacing hona sarpan isi momentum mate kacuru alun ini tong titik kondo nasi batai si sarpan tipe apang porhi jipan ini joning begno batai si kaporhi kan kapar jeje apang ini tung kacara anjir, kacara lo beri pensi nanti cetok bro, lah read out dia pancuning break lo. Office of the All Assam for the Youth and Students Union AAKYSU Central Committee. Citation of honor presented to Dr. Tuliram Ronghang, Honorable Chief Executive Member, Karbi Anglong Autonomous Council and MLA 111 Ronghang ST LAC.
The All Assam Karbi Youth and Students Union Central Committee takes immense pride in facilitating youth on this historic occasion, celebrating the achievements of the Karbi Welfare Autonomous Council for the Karbi people residing outside Karbi Anglong and the Mahasau spread across 8 districts of Assam. This landmark achievement stands as a testament to your visionary leadership, political acumen, and deep commitment to the welfare of the Karbi people. Through years of persistent effort, strategic dialogue, and unwavering resolve, to transform a long-cherished aspiration of our community into reality. Your leadership bridged distances, united voices, and ensured that Karbi's living beyond the traditional council areas will have institutional recognition, cultural safeguards, and developmental opportunities. Beyond this milestone, your tenure has been marked by dedication to peace, progress, and the preservation of Karbi identity. You have carried forward the hopes of our elders and the dreams of our youth with dignity and determination. On behalf of the entire Karbi community, we honor your service, sacrifice, and statesmanship. This achievement will remain a golden chapter in our history, and your name will be etched in the hearts of our people for generations. May your leadership continue to guide and inspire us towards unity, strength, and prosperity. Thank you. Secretary ke hai Ramadi no AGS Komta Cherapa Nidana Tapian Dr. Dan Sarapan Mira Lake Sanpen Mira Lake Sanpen Sarapan Martin Citik Sinan Nani tum ningarong marong ya tomo tum ningarong kiki Dr. Tulurang Rohang Zindabad. Dr. Tulurang Rohang Zindabad. Dr. Tulurang Rohang Badingang Ma. Dr. Tulurang Rohang Badingang Ma. Dr. Sasi Impi Zindabad. Dr. Sasi Impi Zindabad. Lasi litung nora bangke karcho asa yang dengar loh nadak litung Karbi X Revolutionary United Forum aku angcun bang aki hai sekarang nari cipong bunda jalan di pantai kami apang ke bang ije prancun ini lo lapen UPLA pen kita mili litung kacu padu lapen KPLT M pen kita mili cipong bunda PDCK lapen dak apang ang yang ke banjir pan joni beglok apen longki bekan ada apang menuju apang menuju lapen mohon ti sosar dak apang an wan joni beglok lapen odang nitung Karbi Welfare Autonomous Council along Deputy Chairman sir kami nang sitong bondo sir Rajib Pator ke hai alang di pantai kami apang ke bang di pantai Inggris no ini tumkang co hotel cepasini kang alang itu kanang kami kada la Karbi Welfare Autonomous Council long arti kidora tu apang bang jabat Karbi Welfare Autonomous Council দায়িত্ব প্ৰাপ্ত সকল অৰ্থাৎ সদস্য সকলক আগমনত আহিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ Ilitung karcho andeng doiklan ilitung sir la ilitung aluhi doiklan apan bukti panta ilitung karcho asai deng bonji setame pini Dr. Tulirang Rohang sir pan district team penta ilitung pan kacho nilido sir ilitung pan sir pan uhoi pat bepen setame manpeng ilitung pidung longje pan apor nang pivek teng jipun asi alang ilitung pan apor pivek teng ji atimalang ilitung setame sir pan aning karong kacihok na bangsa mana peng cipikan tung nasi kecing sineli kamrup distrik atau mapansi apor pikoriko
কামৰূপ জিলাৰ সমিতিসকলক মই এতিয়া আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ আৰু মৰমৰ ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং ছাৰক সম্বৰ্ধনা জনাবৰ বাবে সময় আগবঢ়াইছোঁ। পলম নকৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু বিশ্বনাথ ডিষ্ট্ৰিক্ট বাণিক ঠিক নাম কওঁ নেম কেহান তেনেতে কামৰূপ কিমান আছে কামৰূপ জিলাৰ পৰা আহিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু গোলাঘাট মৰিগাঁও কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট এনচাৰ গোলাঘাট আকাৰ বিটো মাথাম কিবা নিকি ফাংচনিং দেখুৱাম গোলাঘাট আকাৰ বিটো গোলাঘাট আকাৰ বি তাতে তথান্তে বিশ্বনাথ আকাৰ বিটো পাকিতন তেপ্ৰা বিজিনম গোলাঘাট আকাৰ বিটো পাকিতন গোলাঘাট বিশ্বনাথ আকাৰ বিতুম চিঠি কিনম বিশ্বনাথ বিশ্বনাথ আকাৰ বিতুম আহিকন অলাসাম বিজুট এণ্ড ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়ন বিশ্বনাথ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটি আহিকন Arni ke solong doi kita non apa orang lah ciar pada kita cuci ji Bisonath kan berapa di sini Bisonath district kan Cok, tante non Lokhimpur akar bidun doilang baik non Lokhimpur Morigaon so kace sekitin non akan hojai itu ta Hojai akar bidun baik non Hojai itu baik non Morigaon makanya anggur bagian dulu channel Morigaon dan Nagaon tuh baca sini tinggal Nagaon Tapi Nagaon akan dia teman-teman ini pancen yang dekor Nagaon Cok itu Morigaon Centangnya kerja, kadang kita. Lapan pada tim kan lah organisasi lah tentang. Lah organisasi kan lah kacar kan lah mereka, kacar kan dikata. Kacar kan bikinnya tumi pen oke ban, di lopi tumi pen oke ban. Salah panen store mungkin fancy or lagi kacar kan.
lapen ini tu madun tu asayang dengan nam cerita na adun tu asayang dengan ke ini tu mapam Karbi Welfare Autonomous Council ini tu mapam na katilong pilok la ata je komite bantu Dr. Tuli Ramrong Hansa hendo kasi alang lidong na bangso asay na kapachun biji apa lasi alang lidong kaceraptun ini tu makisun alam kacethandun ini tu maphan na kapangdum abang pu Dr. Sarsing Indikator alang ikele tu anon hedjong litung kelong Karbi Welfare Autonomous Council CEM akin miklo alang lipan kita meri tu manten cikni ketenang soto kasi sarapan kita mi epak poho apen buki maden mire thongpen apen karcho lo epak pen alang lipan acu poling tu kasi alang lipan kita mi karbi poho epak pen karcho poling je pansi tuning deko ini tu CEM District Healthcare Long Karbi Welfare Autonomous Council CEM diklo kasi lain itu momentum bang pantik no momentum bang itu no tapi momentum bang sarapan kegiatan batai si kapor hipen kapal kegiatan seni diklo momentum bang diklo Secretary ke asap so langgo nikah ada lapen dak la ini dak manteng aluni dek piklan ase manteng aluni dona tu bapan bangke ini tu general secretary kan oh dia kata la ini yang dengo lapen non isi yang dengo pakai la song trop risin kan tangki oda song atum ningkan subi hinira ingkoi da isi ningkan central government state government pen lamdon nam cetok pilo ini tu akan Karbi Welfare Autonomous Council dan bidang jitu kasi alam itu si kami anne aningkan kacepadupen sila solam tonang stok kilo kasi litung la som chok risin kan tangki oda song jasemiat KLNLF UPLA PDCK KPLTR KPLTD dan KPLTM atau makan cururik program ini tu maki chok CTG kasi som chok risin kan tangki oda song atung Karbi X Revolutionary United Forum buka sengdo kasi kongchun bang akeh pansin ini tung pini manteng di ponikpo kasi dak meiku kan nasi tong dulu kepon di kongchun bang akeh do longki pe akeh kesalang lipan Karbi pohoi pak pen apen buki apen momento momento kan tapi gitu no batai si arjap pen itu bericate pisinan adi masong top pisin yang tangki otak song sudah sesuai ke karena langsung nasi topi kali ini tapi mantai jadi pernah tapi yang ladak abang rutin atau apa lah ini tuh General Secretary kan si kerja pakai pantai cuma diklo bahkan nah partai तो बुथले जो itu kartu ang deng buthole tum deng kon sai deng kon na Eli tu malam nang cetong dun Karbi Welfare Autonomous Council along a chairman Sir Krishna Terang alang lipan stame man pen ke do poho Karbi poho kan sekarji pan se chani relo pen buke
lapen putot itu malam mengaji Tongdun Karbi Anglong Autonomous Council Board Chairman Akehai Mohon Tiso Akehai Panstame Karbi Apoho Mankedo Karbi Apoho lapen buke pen karje panji chunir ponlo Usop ako itu malam mengaji Tongdun do Karbi Welfare Autonomous Council Deputy Chairman Akehai Ranjit Patar Alli Pansame Karbi Apoho Lapen buke pen karcai bansi jeneri poneglo Putot itu malam mengaji Tongdun Karbi Welfare Autonomous Council EM Dipen Ronghang Akehai Panstame Karbi Apoho lapen buke ipi pansi jeneri poneglo apisi aprang asap Alang like Karbi Welfare Autonomous Council IM dikdom alang likan ke Dipen Ronghang. Batai si rilis asik kita bicara di sini. Laten ini tuh apor panahok nang nelo. Ini tuh abang putin dah man tipik tipik laten ini tuh song kan dan stong gundo. Da KPLT kan dan stong gundo. DGCG kan dah tuh capang putin itu mapanta. Manting kan dah kuat. Tiba-tiba tampen ini tuh pohobar pada bikia fansi jadi cuni di koridor. Laten ini tuh apor pada likan nelo. Ini karcom ni, jasenet isung normal kalau bisa pamanten. Ini tu masar Dr. Tuliram Ronghang sar tano, adun tu ini tu masar Dr. Sasing Dikatar lapen. Nak som fokus dengan tanjau som tu mapan itu. Lapen alang itu bini fitness atau pen. Manteng itu nak ihai dengan si tong dunte kapot curu lo, nasi ini tu sayang dengan papan itu na. Ini tu Karbi Welfare Autonomous Council ASEAN Dr. Sasing Dikatar sar masih melinon. Lam kita ni dia para people itu. Oh, la karcho tuma pang ke archo dami pomo la buke la pen Karbi Apoho Dato meta ningarong mo. Bini All Assam Karbi Youth and Students Union atum cepatir pi bonzi TV dato felicitation program lo na je tong bunthek elito kado kabe Karbi Anglong penjeng lo puna itum Plains district lo gedo district narkem lo Karbi itum kaceng honnai elitum asar Dr. Tuliram Ronghang alang lipat jurupat biglo alang lipat jurupat lapen ke ini aja tong dun teko ladak itu songtro risim kang tangyo datung alang itu pini ilitum bang Bharat Sarkar ohong Sarkar penanjing GPC ke tantang 2021 aningkan September aja 2 hari tadi kali alang itu bang aja tok pilong ladak kace tok along 3.6 la soa close ateng along besi itu hanon Bharat Sarkar lapen Ohom Sarkar tu Karbi Welfare Autonomous Council itu hani pilot doma tu tapi pini alang itu hanta Europar piklo itu punat kedo angtan kedo Karbi Anglong lapen di mahasiswa angtan kedo Karbi itu hatalang itu an itu hantang kamar thapon kota itu hanta Europar piklo lapen ke aro Karbi Anglong Autonomous Council along pini ladak board chairman tumdo alang tumda lason alang tum amit hang ador sodak apor alang tum cimat hapisi pini alang tum makan nang setong dukhe polang tum han turolo la pengen am susai tum kacurun ang ibang kelalo ini tum han apta district ka Karbi tum han nang pangrum student la pen youth tum han nang pangrum alang di la itum All Assam Karbi Youth and Students Union na president Chandrosino Piakehai itu mamai po handalang lihat ke Karbi lapen ke aru tolong do pulang
Karbi Welfare Autonomous Council along EMRPU alang tum kelong atung do dapat dia member alang itum hata coro parpik lo alang itum lason pini itum along lason ling ciparong lo alang itum ta ning na ciparong lum telepon na cetong lum telepon alang debat di lo so saya adu pini song trok pen atau kagak song pen pini alang tum song geja aki hoi tum do lada KNL pen cenglo UPL pen cenglo PGCK pen cenglo lapan GPLT rothom alang litum pen cenglo alang litum kato beban ta alang tum tolo alang litum mata coro parpik alang litum son laton nang cetong do tepo lapan anso se kacuro nang ibang ke pini atta district karbi unat Silchor Golaghat Lukhimpur, Biswanath, Nagaon, Murgaon, Hojai, laban Kamrup, atta district karbi tum pini cingrum si ilitum pini laso sa Dr. Tulira Rohang Pankar Chu laso melong itum kado bita nang citong dun tek ponang litum hanta coro parpik lo na tu nasi itu pini Bharat Satin kalong pini 78 years lo itu kado bita chini lo stamela anarni bangke ilitum isi ratcharia jakong রাজনৈতিক ক্ষমতা মানে পলিটিক্যাল পাওয়ার ilitum along ilitum long dung de delo ba long dung de delo stame arji dinglu ya pistame after 78 years of pistame ilitum kaceng honnai Dr. Tuliram Rohang alang li nang cipiduk du na jok Bharat Sarkar la pen Home Sarkar pen alang li nang cingki bidu na jok la pen tong throk risim kyo tu alang litum nang cipiduk du na jok la pen ilitum kado kabeta ilitum ta isi la anani ilitum bang akaprek MLA tu alo MD alang litum si development kamta na claim pibom lo ba pidini abar saita na pibom lo MP tu si nang claim pibom lo ba ponchait pen na claim lo sitame emet handa karbi tu emet handa ratcharia jakong nang pinangji isi political ক্ষমতা পাওয়ার রাজনৈতিক ক্ষমতা লানাং pinangji puituta cerok tok pen kado bi kace soma jok pinila junmo tasila ke katok kabe tum si thaira petlo kado ita thaira prabdo itu asi toropar pitlo ke tumhat asi non eframa ke patumi budget session doelo la pen ke litum Karbi Welfare Autonomous Council Development akam bi klemje phang kaching thur akam bi klemje phang ilitum kado kabe district along kado kabe la kaching thur ammu ke klemje phang ilitum culture kachipang tani je phang ilitum language kachipang tan je phang itu lam ki lampong kachipang tan je phang itum hanta batumi budget along itum hanta nang people lo nang petan lo itum budget along ludun lo begitu nasi nang PJ bang ke di nomanda kuantong nang PJ de ni tum berta long lelang sitame itum ke ning cek long pen leto nang athema ini tum long jakong paper pick itu tapang sido la kelang li Dr. Tuliram Rohang sarelo budget alam ta alang lingo apor kelong lote akiho itu pen chief minister sar pen chenglok finance minister akiho pen chenglok alang li si litum phang nang chik PC asapso latung bangke ala bini missing atung tiba atung lapen ke akaprek a tribe satung bangke bini 30-40 years apang selang litung bangke autonomous council ke long lo selang litung bangke penang amching thurlo sita mel tung bangke 30-40 years back lo sita me halaso back halaso ki undunde kiche khudunde kapi undunde bangke sarabangsi asapso alang litung hang pusi budget apa gala tumpang bangke akaprek tumpela sapso double pidadoi palang isi tapi sarapan coro parpit nanti itu masih malang litung karbitan te karbi palang lima kasih itum hanta aturan tam gitu karbi alang li jurisdiction purire pini litung karbi ang autonomous jurisdiction purire sita me alang li la anan ninti melo itum han la hai alang li jurisdiction purire desta me ang pincepetesi development akam de la dataran temre lo dona tu tapi kalau parpit lo tapi bini student union satu alang itu pada di tipu kantung bang kan lo alang itu bini
After district itu akar bijumhan lang tumpang room lo. Laka pangrum tega pot alang li tumpang ni Coropar pik. Tasi student tumpang isi berita ke bedo tumi head si Assam government director of tribal affairs plan sa tumpang isi berita nang pilih lo la bangke pre-metric la pen post-metric alang litum kumatong apimiti tum income bang 2.5 lakh dan lome alang litum pangke non Oktober ciklo soy tarik ke last lo la salang litum pangke government pen abar sai kipi ne ong piji la sehat la sobar sai bang na itu la last 9 class ten kacali atumbang la katuk avita ala student tum japon si itu la after the year karbi student tum class 9 class 10 student tum ta alang litum apa antum japon si itu han lahai abar sai na epidon pugu ne ning chethe lo la pen antum han laki tadi fan tuning rilo kasi na to ka do heta turo par pit lo ne na ko ka do heta turo par pit lo pen pini na itu la sona chetong do dekot ne na choro lo la pen ni ta ni ngarong pik chepok pik la pen ke linta langsung ning na ciparong lo na tu ning ciparong lo lasi choro par pit lo ka do heta lasi ni lam arti piding de lo si mua kapreka apor hutai itu baru cetong tu poma langsung itu pilih ni amai meeting tu poma itu kei kacin turji pan itu council cing turji pan laan si na tu pun kado hena cuni bisi ni lam si pijul kolo kardo Francis Ilitum Karbi Welfare Thomas Council ASEAN ang ipan Coropar Partiglo Puthal Dili Nalito Pandian ang Chuhanglo Ilitum All Assam Karbi Youth and Student Union Amay Pu Chandra Singh Rong Piapan Ilitum Poho Pen Arbak Ubedelo Nasi Kato Yang Dia Chuhanglo Apen Alang Lipan Talo Nasi Alang Lipan All Assam Karbi Youth and Student Union Central President Chandra Singh Rong Piakai Bansami Karbi Poho Lapen Buke Ben Karche Bansi injured upon tuning reporting law. Non itu ladak karco pon duji ladak itu na mai kidi pon adim aklong nangkecak atung Ronggang Pong penalang ni Sir Dr. Tulirang Mohang Akehai tapi itu masih CM Dr. Sarsing Pan sampai kartu poin itu Juningri assalamualaikum warahmatullahi ST Morcha Chairman itu kami Mandir Roham ne Bisonat bahani Bisonat Rahawar pen ST Morcha tu Sir Dr. Tulirang Mohang Saraphan Manteng yang sipil di pan kusipun lah selang itu para korpi kolektor. Ini tung kacang hon, Dr. Sarsing indikator sar konsep mela litung, kacu pandi kusipu kasih. Cok, tante, ni karolani ke kan talang kono manji, kali makalang dora tu. Kasih ini tuh lagi kan lah kondet ko tante, ini tuh masar pen lati, jai kon ko, kasih normal kalong sopor. Ini tuh kacang hon, kamrup alam dalam kedua akorting jadi tuh pensi. Ini tuh akan domahi ke kan napaklah bangko kurang tu injured tumpan tuning rilang ada press meet lapel ada rong asar tumpan sampai karbi poho pen karche panci tuning rilang press meet bila kok amar karbi pohore kompor rajan kok apa nalagi ya teh cium itu oh isolai asak ko tidak Alonso for na po. Jetre ki chat na ko kupon oro.
আপোনালোকক অলপ সুবিধা দিলে ভাল পালোহেঁতেন আমাৰ সকলো ৰাইজৰ মনোৰঞ্জনৰ বাবে আপোনালোকক অলপ অসুবিধা দিছোঁ আপোনালোকক অলপ পাছুৱাই ল'ব জিতুল টিমুং ডাঙৰীয়া আৰম্ভ কৰি দিলে ভাল পালোহেঁতেন Media. Media. Hello. Media.